Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan at Trining. Iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Aglaklako ak dito'y palengke itinatnateng. Tapno mabiyag ko ti pamilya. Tati nakiasawaak kat mamarteg kan manugal. Banag apagbababawyak ita. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Trining. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Awang pa'y sirbim nga asawa. Pumanaw ka? Di na kumamot po ka walakas na densyo. Maring dagiti ubing. Sulang buetak? Di na may saganaan iti naimas ama sida? Saan kami tupay ang nagsiday tinaimas kadagiti anak ta? Kaya't mo takog tarang ka, ha? Saan? Di nagsaktan. Pangasim densyo. Sakto pa yagaw awit dito'y balay. Makapasurong ka nga asawa. Makauma ka. At to'y tibayad kaw, iti ginatang ko alakaw, balasang kaw. Agyaman at tata. At to'y matiginatang yo anatan. Agyamanak. Sapay ko ma. Tama ipaibus ko dagito yung lako. Tadabalon yung dagito yung villages kilaan. Itong bigat. Ay, pare, limlim tagmat manan dagita matam. Nagsangsangit kan sa manan. Nabarbartag manan ngamin ang nagawid nila kay ko idirabi Kat agbirok itinaimas ama si Dana. Awan man nga ron kwartak na igatang ko. Ay, anjat klase nga asawa dayta. Imbag kumamot no nagagat nga agbiro kiti kwarta. Ada siguro problema na. Iso nga agin inong mare. Apay, asino kumati awan problema na kada tayo? Amin tayo mat, kat ada problema na. Uwan nga rod. Nakarakaro kanya kun amare. Ay, imbag laangan tanaanos nila kay ko. Uray agtaltalon laang, ta responsable a padre di pamilya. Ay, naimbag ka pa'y. Naanos nga agpaiso nila kay mo mare. Ay, wen gaya mare, saan kan nga agikarkarga itilakom dita abanda? Ha? Taapay mare? At dagim matang dita pwesto. Ay, nabayag namin abakante da ito ikat. Wun, baknang siguro dahi jay ang negosyante. Agasam, ginatang na. Uray jay kaabay na apwesto. Ay sus, kasano tayo ngayon kasta. Di, saan tayo ang makalako dito isang wanan? Sapay, nagaduti agatang dito eh. Ay, jakpay mat nakita jay bagbagada ang negosyante ang nakagatang itidaita apwesto. Bareng palubusan na tayon to Si Kanton di makaamo ang makisarita, mare. Imbag si ka, tanalaing ka ang makisarita. Kastoy ati sidaen. Karni ko naman. Kastoy ko makakanayon ti ipasangom kanya. Dinasaya at... Inutang ko lang dayta a karne ti baboy. Awan bibiyang ko no inutang mo. Basta kastoy ti kayat ko amasida. Lakay, saan ka kuman arumar itang aldaw? Numalpas ka amangan, ilansam ko maday ti diding ti balay, tani, panagtutudon. Amangan numaitayab ti angin. Siyak ti baon mo nga agilansa. Amo kaya mo ti karpintero. Kat asino kumangay ti pagtrabahom iti dayta. Kat si kamot ti lalaki dito eh. O di mang tangdan ka iti karpintero. Ado dita. Awan nga rod ibayad ko. Nya? Di nakdikdiktaran at Rining. Di mo ibaga ti aramidak, takagurak ti kasta. Sige, mangan ka nga rod. Kargaan pa itiin na po iti plato. Kanon dagiti anak mo dayjay no sumangpet da nga gapo di eskwelaan. Mabisinak nga rod. Di agluto kan tumanan iti kaninda. Napan iji balay dagiti anak mo, manang. Mabisinda ka no. Apay, saan da amang mangan dito'y balayo? Pasaray awanak ngamin ading ko. Inaldawak ama pan aglakla ko iji palengke. Apay,
Ayan nga min nilakay mo. Ay, sabagay. Api adamagak pa'y laeng. Kat inal daw ang malabsak ijay kantina anabartek. Pasaray nakaturog ang nakadumog ijay. Barang agbalbaliw tumatlaan ni manong mo. Awan lat amukon, manang. Parparigatan na kayo laeng nga agiina. Si kamot, martir ka. Di ka kumamot agsao iti kasta ading ko. Pudno mo't Amom aparparigatan da kayon. Ngam di mo pa'y napanawan? Kaya't ko ngamin ti kompleto a pamilya. Kompleto a pamilya? Nga oray mamartek kan manugal ti asawam? Ading, ada ka di kwartam dita? Taapay manan. Bagsi ka tada trabahom. Umutang ako ma. Igatang milaang iti bagas mi. Tartari maanan danday ti pwesto a paglaklakwan tayo, mare. Wan mare, kita mo. Naglawan dito unag. Asino nga ta tinegosyante ang nakagatang? Jakpay mo't amo, mare. Kumusta ka ngay? Nagsangsangit ka manan? Saanan, mare? Awan san tilwak arumwat. Imay nilakay mo ijay balay mi idikalman. Aw-awisan na nilakay ko nga ginomda. Ay, adamat awit nan nga aral. Ang ambay, linapdak nilakay ko. Ay, talaga nga agbiro kan ti kadwana nga aginom. Di na maawis nilakay ko. Tasaan mo't nga agin inom iti arak nilakay ko. Imbagman, mare. Ne, adda umasidag agumatang iti lako, mare. Lakwamon. Lakay, di mo aw-awisan di asawa ni Kumarik Abeth nga aginom, ta nakababain. Awan ti bisyo na dayjay. Taan niya ko matibibiyang mo, ha? Apay ngay alayatan nakitidanog. Ibagbagak laang mat. Adula una, iti amum, Kita man day ta. At adaywan da kan dagiti gagayam mo, ta saanan anormal ti panagin inom mo. Sobran ti panagin inom mo, lakay. Adik kan iti arak. Di ka pala sumardang danugan kan. Malas ka nga asawa. Awan pa'y serbim! Ading, si kamat gayam day ta. Punay mo ti panagsungsungbat mon ka ni manang ko? Nagbastos kan nga asawa? Didis. Ay, saan ang mabalin kanyak dayta? Idarum kunsan dayta asawam. Naglastugan da ito'y kabsat mo, Trining. Nakabasbasit lang arod a babae. Ngam kunamla na sino agsasao. Amo, mangup opisina ka. Kat adu ti amum itilinteg. Ngam uray no diktaram ni manang mo nga agdarom. Saan na maaramid dayta? Taay ayaten nak ni manang mo. Nawatam! Naglastog ka ngagsasao? Manang Trining, apay akas ti panagsasao day ti mamartak nga asawam. Baybay amon ading ko. Ala, umay kan. Mapantay di kusina. Ijay tanagin istorya. Umay kan. Ay namanang, isong abuswon na ka day ta asawam. Tapang panoy-noyam mat ngamin. Nakainom ngamin. Bay amon. Anya day taawit mo. Para kadagiti kakaanak daytoy. Tinapay da. Taamok at diyo pa ida maigatangan iti tinapay. Ay, wan nga rod. Kaasi damat. Imbag taagda ka. Ay, sapay kumata iti maysa nga aldaw kat makapagpanunot kan. Kat panawa mon day ta asawam nga abusado. Ay, naapong. Si kamot ading ko. Pudno mo ti bagbagak Trining! Ni manong mo. Mabitang. Apay lakay. Nasakit ti tiyan ko. Sak makaangas iti sakit na. Agan anukan ngay. Matayak san bagat. Hindi mo ibagaday ta. Kasapulan da kakadagiti anak ta. Didis! Mangayab ka iti pangiluganan ta ka ni manong mo. Itaray ta ni di ospital. Ay, isumot lagayam asaan kan amapan aglaklako. Tamasakit nila kay mo. Makabulanan nga adda diti ospital nila kay kumare. Win nga rod, nagkutong matan. Anya ayat ti sakit na.
Adda ka no cancer na, Mare. Naala na iti kakainom na iti arak. Unay matan. Ay, kat, kapilitan nga ipaagas mo. Panagkunak, saanan ang maagasan pa'y, Mare? Isumuti ko na dagiti doktor na. Ha? Barang makasubli ak tumatla ang aglako, Mare. Masapol nga agsubli ka nga aglako, Tani, nang lukatan dya ginatang da apwesto. Ha? Kat kasano? Pinapanaw da ka kadi ijay? Ay, saan? Nakisarita ak anaimbag. Kat, nagsingpot mo't dya nakagatang iti dayjay. Kasta ka di? Ay, imbag man. Ires-reserve ko nga ro dya abay ko para kan ka. Ay na, imbag ta inreserbaan nak, Mare. Talaga nga umayak tumutla ang aglako. Nakapsutak o na yun. Bakit? Di akong makabangon. Mangan ka, uray basi-basit laeng. Bakit? Pakawanan na ka. Kadagiti adwa basol ko kada kayo. Kadagiti anak ta. Nagbalinak na responsable nga ama. Kana asawa. Densyo, Itala na miris ko dagiti nagkurangak. Ngam naladawan ti amin. No makabirok kan tupay iti sabali nga ayatam. Ikarim, adi mo baybayan dagiti anak ta. Pagadalom ko mayda. tila'y magpagamot lakay. Ngam ikarik, padakilak kan pagadalag dagiti anak ta. Agawid tan manang, datalangan ti tao dito sa sementeryo. Uwan didi, Amok mat, no kasano nga inayat mo ni Manong Densyo. talaga nga inayat ko unay ni manong mo. Uray no Ma'am Marta. Ala, agawid tan, tani agtudon. Ay, uwan ading ko. Sige, agawid tangarudan. Ay na, maragsakan na, tay may kan naglakong, Mare. Kita day ta pwesto, aginatang da. Ay na, nagmayat tinagbalinan na. Naglawa, Mare. Nagado tila ko da nagduduma a plastik. Day tagayang tinegosyo di akin kukwa. Aya. Asino nga taaya day tamakin ko pa iti dayto eh. Anya itayon tinagan na. Ruben Samad. Ha? Wan, Ruben. Ruben? Nalukong mag-alumakay. Ha? Isuday ta sumungan. Nagbangal daw yo. Ay, kastamot kan ka, sir. Trining. Ruben? Agam mo kayo? Nasaya at mata nakita kan, Trining. Nabayag a sinapsapul ka. Si kagayam ti bagbagada abak nang a negosyante a nakagatang dayto a pwesto. Imbagkan ka tabak nang kan. Siya ay, kitam lang ako. Dandani, di naksapay mabigbigan. Mabalin ka di mat akasta. Mabigbig kalata. Uray agbaliw tilangam, Trining. Mabainak san ama panaglako di sangwanan ti pwesto ni Ruben, Mare. Apay ko mabain ka. Ay, kabatch mo gayam day jay Ruben idi high school kayo. San la akabatch, Mare? Iso ti umuna a boyfriend ko idi. Aya! Kita man lang agpaiso. Idi pay laang ngamin kat nalaingan ni Ruben. Nagsina kamin idi nag-eskwela idi Bagyo. Kat siya, nagbati akmat tan dito'y probinsya. Addan samot tan asawa na. Amok, addan. Angam, amo Mare. Naidom-dom at panang perpereng na kan ka. Kasla espesyal ka pa lang kan kwa naging gaita. Agtal na ka man, Mare. Saan akong anapinta sa kas idi. Dakkelan tinagbaliwan to'y langak.
Imadun ti uban ko, ken bimmaketakon. Ruben? Di mo kaya't nga ibagat ti address mo. Isu nagdamagak iti kumarem. Jack impagarup nga umay ka dito balay mi. Sumra ka. Anyamanak. Kas makita mo, Ruben. Agrigrigat kami. Kaano laang namin idinatay nila kay ko iti cancer. Kas tagayam. Makipaglading itak. Agtugaw ka. Pasensya ka na. Saan anapintas dahi ta pagtugawam dito'y salas mi. Anyamanak. Adagayam lugan mo nga imay dito'y. Wen, no kaya't mo rumwar tayong madamdama. Ha? Sa anak ang makaruwar. Ilutwak ngamin iti makandag iti anak ko nga agapo iti eskwelaan. Kat uray surot mo idan Kinapudno na. Kaayayok dagiti ubing. Ngam, daksang gasat. Tasaan kami anaikan iti anak iti daydi asawak. Daydi asawam? Wan training. Tanabayagan na baloak. Nagsakit mat ni misis ko. Kat nuura impaagas ko iti Amerika. Saan lata nakalasat? Ay, una yan tinapasamak kan ka, Ruben. Kat itatanag kita ta. Maragsakanak. Nabayagan nga inururay ko daytoy akan ito. Ruben, Trining, saanan ang masapul nga aglako kapay? Adda akon, kat agtalagkala ang kanyak. Saan kayo abaybayan kadagiti anak mo? ha? Maawat mo dagiti anak ko? Ibilang ko ida, kaspudno nga anak, Trining. Isong ano umanugot ka, agasawatan. Ha? Makauray ka nga ta? Kalpasan ti dua atawan? Uwan, Trining, makaurayak. Kastaunay ti ragsak dagiti ubing, tarimwar kayo, manang. Asino di lalaki ang nangawis kan ka? Ni Ruben Dayjay. Sigod a boyfriend ko. Si Kamot? Kasla babaing ka pa'y amang ibaga? Baknang kanugayam day ti a tao. Uwan, agmay-maysan nga agbibiyag, manipod na balo. Ano kasta? Agpada kayo abalo. Uwan ading ko. Umayto ka naman na nagpasyar dito'y balay. Agar-aram kadikan ka? Kastarod, dinak mo tan sardengan. Agasam, inggatangan na dagiti anak mo iti ay ayam da kan makmakan? Ay, uwan nga rod, kan saan laaday ta. Inikkan na pa'y dagiti ubing iti kwarta. Iso akay kayat dagiti ubing ni Ruben. Duan atawan tinapalabas, sipud na tay day di asawak, Mr. Lonely. Nailiwliwag kumeten, tipan nakatay na. Kat ita, plan-planwen min kini Ruben, ti agkalaysa. Daytoy man ti pakasarita, to'y pagayam mo, Trining. Trining pagayam ko, pudno jay kunada, nga dalata agur uray anasaya at mapasamak, uray no kasano ti panagtuo. Ket dimteng dayta, babaan kini Ruben, asigod a boyfriend mo. Ala, kablaawan kayo, tanaragsak kayon. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Trining, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.